لکلا دیاربکر برجن لمیدان شیخ سید جی دنافدا 5 برجن لسه خالن جدا تین نوشن کرن. پروژه نوشن کرنا برجو کلا دیاربکر جالی سازین سویل و پسپوری واجی ارینی تینر خواندن و اندازیارن آوایی سازی تین زمان کد و هشمندیا پاراستنا برمایین دیروکی جی لجواکی بلاو ببه. هفسروکا جورا میمارانا دیاربکر سلما اصلان دا خویاند که وک جورا اندازیارن آوایی سازی او جی دخوازن دوان نوشن کرنا دا هفکارو دا غلبن. دا که piştras bin ku ev nûjen kirin jî li gor pîvanên wan şûnwaran tên kirin. Yaklaşık bir yıldır surların restorasyonu devam ediyor. تقریبا سالکیه گلا و نوا گلای دنوژن کرن. جبو کو ام بزانن کچاوا دنوژن کرن دوی ام جی کار و خباتن تین کرن ببینن. موک کوردیناسیونا باجیر سرلدان کر کو ام جی داخل ببن. لی او داخل زمان نهات پجراندن. لی راستیه کی جی هیا کو راستی جی نوژن کرن جبو گلا و برجن دیاربکر پیوست بوم. داخازیا ما اوکو او خبات باش بین کرن. Rêvebirin saziyên sivîl balê dikşînin ku bermayên dîrokî beriya nûjenkirine divê bên parastin û loma jî divê xebatên civakî bên kirin da ku welatî zirarê nedin wan bermayên dîrokî. Endama rêveberiya Jûra Mîmarana Diyarbekirê Rûken Aydodu jî da zanî ku beriya her tiştî divê bermayên dîrokî bên parastin. û yên ku têk diçin nûjenkirin jî gelek giring e. Surlarda başlayan restorasyon aslında belediye... Parastin û nûjenkirina ciyên dîrokî giring e. Nûjenkirina Sûrên Diyarbekirê jî bi ser şaredariyê ve tê birêvebirin. Lê divê saziyên endazyarî, di serî de bi saziyên sivîl re jî di nav hewkarî û hemahengiyê de bimeşin. Gelek bermayên dîrokî têk diçin. Di vî varî de pêwîstî bi zêdetir xebat û zêdetir bûtçeyan heye ku ew bermayî têk neçin. Rêvebirin şaredariya Diyarbekirê û projeyê nûjenkirinê jî daxuyandine dê proje û xebatên parastin nûjenkirina ciyê dîrokî berdewam bin. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.